Mentakas ngi kiput kibada kibun sepatli kelale tetap koi kening karam kabadan hanang tumai kabadan hajang ting hor hawes kasi hills hape yakran baru bajani ring koi uban nakate sinong ulaya tu bakate ke jimi chakite kiput kadai ke bakite lab dam takas ngi ulaya tu bakite kiput kilabamlut ikisha slakat kibamlut ikisha zab kunjur yu transop yang ubajani uya tu bakite kiput kide kibadang supanya peleng bakite ru kibadang tanda hakaba kibamlut kat kabayo ke jingbam kite kala penjulor sibun yu sensal pada kakat kabakitung hakate kalingka Kadang senang yung go? Senang mengkemai. Long tumai. Long tumai tuhor. Jangan tunghor, hoy, jangan tunghor. Jangan tuhor. Tapi kita jepus na dong menok iwan. Tip tuan menon mar. Yang aja itu tuh nan yang ubah. Nan kemai. Oh. Dan kita pilih sekarang labak kita bun putih bang napang jing ya kis. Kibam napang. Ah, ya kini kita kiladel kot mangi. Oh, kai selakai tu. Saro kibam. Selakai tu kibam. Saro kibam. Kibam guys ha. Saro kibam. Kibam guys. Long kislakai tu kibam. Saro kibam. Ha, kibam. Tak? Kan terlalu manis. Itu tu bang kisah tabim itu terlalu kot manis sendiri itu kibam. Oh, trau long itu trau kasobin kan? Trau kibam. Kibam. Te haba kung tao kidan dah per jong fina kidan pulang na. Idan hakper jong menjonga mana mesti pilih hakper. Oh, Ila besi buat kisah ajing tip hanga yang ban ajing tip lam ngasa WhatsApp. tempat yang kidan dah per jong fina keleng jong ka dong temai. Wah nanti dia nama kita ngatang sejaka. Satu jaka ni. Oh dan dia mesti kita ngat. Tapi kau kipu je gitu. Dia berani dengan itu. Kita main itu. Kira kipu ni. Ah, Te hanya ni jong aku tu video pun batal lah. sibun hon. Kidan dah hajar Kita ni. pada mulai kita sunyi nak pelang. Oh, kidan sini. Ah, kembali jumpa empat iklan bah. Oh, bisa kan bang. Yang mau kita dah dihajar ni. Bak hajar bak cun. Mengenai lasu ini contoh video je. Ya, tetap dah kipu sudah tu. Nah, terlupa je. Yang awak pun tak, ni kita jual hak rep je. Hang to te tangki dan tang